Ndzabeni letiphuma etinkundleni tetekuchumana Prophet Zoe uyanivusela ngitati finca ngitinciphise ngekuthi sekusuke lomkhulu umsindvo sive sihudulelana phasi siyashutsa-shutsana kubangwa indzaba yekuboshwa kwabothishela. Labanye batali basekela tinkantolo nemaphoyisa ukuthi benta kahle kubopha labothishela laba labentisa bafundzi tindzaba temaqasi. Bathi labo bothishela ungathi bangaboshwa badonse emajele baphindze baqoshwe naka-TSC. Kodwa labanye batali bona bayaphiphita bashaya ngendunu phasi bathi cha tinkantolo atingafaki timphumulo ekusebenteni kwabothishela ngoba bothishela ngumsebenzi wabo ukufundzisa bafundzi ngako konke kwasempilweni njengoba bafundzisa netekulima baphindze babathathe babamixe etingadzeni bawubendise ama-practicals. Bathi nala kutemagasi nabo bafundzisa kumele babendise futhi nema-practicals khona labafundzi batawubabombetha bakhule bahambe baye emendweni bafike bawubambe kahle umendvo kutawuncipha nawe ama-divorce ngoba sebatati tindzaba temaqasi. Bathi labatali bothishela balungile ababafundzise bafundze ukuthi emaqasi entiwa njani babafundzise theorically baphindze babafundzise practically kusho batali.